Oče, dame i gospodo, sestre i braćo i dragi prijatelji, veliki broj preživjelih žrtava, svedoci, naučnici, političari, sveštenici i mnogi ljudi dobre volje su govorili i pisali o genocidu koje su počinili Rimokatolička crkva i Hrvati protiv Srba, Jevreja i Roma tokom Drugog svjetskog rata. Da je veoma teško reći nešto sasvim novo. Prema nalazu Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu, u jasenovačkom sistemu koncentracionih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma, Hrvati su ubili više od 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. U taj broj je uračunato i više od 110.000 male dece koja su također ubijena. Prema tome, sada je veoma teško dati neki bolji opis zverstava koje su počinili Hrvati i njihovi rimokatolički sveštenici i časne sestre, ili pak pružiti neko bolje objašnjenje ovih zločina protiv humanosti i genocida koje su počinili. Celokupno srpsko, jevrejsko i romsko stanovništvo u nezavisnoj državi Hrvatskoj pretrpelo je genocid i istrebljenje od strane Hrvata. Rimokatolički sveštenici, časne sestre, a naročito Franjevački red, uticali su u pripremi Hrvata da mrze i da istrebe sve one koji nisu bili rimokatolici. Ja danas govorim kao sudsko-medicinski stručnjak koji iskopavao masovne grobnice žrtava u Jasenovcu i u Donjoj Gradini još 1964. godine. Ja jesam lekar po profesiji, ali sam također i običan čovjek, jedan od onih koji je pretrpeo zverstva Hrvata, muslimana i Nemaca u toku Drugog svjetskog rata. Već više od pola veka, još od početka moje profesionalne karijere, a naročito poslije iskopavanja masovnih grobnica u Jasenovcu i na Donjoj Gradini 1964. godine, pokušavam da saopštim svetu istinu o nevjerovatno svirepom klanju nedužnih žrtava hrvatskog i muslimanskog genocida. Gubitak preko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma, hladnokrvno ubijanje 110.000 male dece, mladih osoba, starih, nemoćnih, običnih ljudi, samo zato što su bili po rimokatoličkom shvatanju i po shvatanju Hrvata pogrešne vere, pogrešne etničke pripadnosti ili pripadnosti pogrešnom narodu. Komunističke vlasti koje su sarađivali sa hrvatskim ustaškim pokretom pokušavale su da učutkaju mene i da spriječe da se sazna istina o zločinama rimokatolika i Hrvata, da o tome niko u Jugoslaviji ne sazna, a sve to u ime politike, bratstva i jedinstva, kao i mirne koegzistencije žrtava terora i ubijanja i njihovih mučitelja i ubica. Izveštaj Komisije sudskih antropologa koji su iskopavali masovne grobnice u Jasenovcu i na Donjoj Gradini, koji je podnet vlastima još 1964. godine, držan je u tajnosti duže od pola veka. Samo jedan deo toga izveštaja je objavljen tek 1992. godine. Čak i danas, posle takozvanih demokratskih promjena u zemljama Balkana, posle uništenja i rastepljenja Jugoslavije, ništa se nije promenilo. Sada ima mnogo novih masovnih grobnica nevinih ljudi ubijenih u toku kriminalne agresije Sjedinjenih Američkih Država i zemalja NATO pakta, u koje spada i Kanada, da ljude daleko više pogađaju ti novi grobovi nego oni
kojima su sahranjene žrtve u Jasenovcu i na Donjoj Gradini. Čini mi se da se stanovništvo u bivšoj Jugoslaviji nalazi u stanju šoka, pošto su preživjeli te nove zločine od strane Sjedinjenih Država i NATO pakta i Europske unije, koje su se umešale u građanski rat u Jugoslaviji. Rimokatolički i hrvatski zločinci koji su planirali, organizovali i sproveli zločine protiv humanosti i genocid protiv Srba, Jevreja i Roma u jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora za mučenje i istrebljenje, kao i sadašnji sledbenici tih zločinaca, stalno pokušavaju da smanje broj istrebljenih žrtava, misleći u svojim zločinačkim glavama da je manji zločin ukoliko je ubijeno 70.000 namjesto 700.000 žrtava, a zločin je isti ako je ubijeno samo jedno jedino nerođeno dete iščupano iz utrobe majke. Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu je zaključila 2008. godine da je broj žrtava pobijenih u jasenovačkom sistemu logora nešto preko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja, 80.000 Roma, među kojima je prema zaključku komisije iz 2010. godine bilo 110.000 male dece ispod 14 godina starosti. Masovne grobnice se nalaze još uvijek na istom mjestu. Ostaci skeleta žrtava su samo 120 cm ispod površine zemlje. Kogod želi može uvijek izvršiti ponovno brojanje kostiju, ali niko nije u stanju da pobroji žrtve bačene u reku Savu ili one spaljene u pačirivoj peći ili pak one skuvane da bi se od njih pravio sapun i tako dalje. Čini mi se da danas ima dosta ljudi, a bilo je dosta takvih i u prošlosti, koji se boje da saznaju istinu, jer bi ta istina mogla da izbaci na videlo njihove sebične i zločinačke namere i dela, njihove laži, njihove grehe, njihovu mržnju i njihove strahove. Neki od njih, bar na izgled, podržavaju vršenje istraživanja na Donjoj Gradini i u Jasenovcu, ali su mnoge prepreke postavljene na putu istine. Oni čine sve što mogu da spreče nova istraživanja jer žele da ostanu u dobrim odnosima sa sadašnjom vladom Hrvatske. U isto vreme Hrvatska i dalje sprovodi politiku genocida prema Srbima, koja se nimalo ne razlikuje od onoga što se zbivalo u Drugom svjetskom ratu. Ovakva politika Hrvatske je dovela do nedavnog izbjeglištva milion Srba u toku proteklog građanskog rata. Morali su da pobegnu iz Hrvatske da bi spasili goli život, ostavljajući za sobom svu svoju imovinu i sve što su ikada posjedovali. Istovremeno je predsjednik Hrvatske javno izjavio da je zahvalan Bogu što njegova žena nije ni Srpkinja ni Jevrejka. Sadašnja Hrvatska država ne želi da dozvoli da se u nju vrate srpske lice u kuće svojih predaka na teritoriji Hrvatske. To je rezultat namjernog skrivanja istine o genocidu koji su Hrvati počinili u jasenovačkim logorima. Mnoge knjige su napisane o stradanjima u jasenovačkim logorima, ima ih skoro 3000, ali su skoro sve povučene iz biblioteka i uništene. Patnje i stradanja žrtava niko nije u stanju da opiše u celini. Jedino se može zamisliti fizičko i mentalno mučenje žrtava koje su pretrpeli pre i za vreme ubijanja. Rimokatoličke, hrvatske i muslimanske ubice i dželati gledali su da nanesu što više mučenja i patnji žrtvama, jer su u stvari uživali u njihovim mukama.
Koristili su raznorazne metode za ubijanje žrtava. Sudsko-medicinsko istraživanje u Donjoj Gradini i Jasenovcu pronašlo je preko 40 načina na koje su žrtve ubijane. Dozvolite mi da pomenem samo nekoliko od tih metoda ubijanja. Prvo je ubijanje vršeno putem izgladnjavanja žrtava kojima je bila uskraćena bilo kakva hrana ili voda za piće. Nesnosne patnje žrtava su opisali mnogi preživjeli logoraši koji su bili svjedoci masovnog umiranja desetina hiljada zatvorenika, od kojih je bilo mnogo male dece. Neki od njih su uspevali da se održe u životu danima i nedeljama, ali su na kraju ipak umrli. Zatim smrt usred infestacije ili infekcije. Preživjeli logoraši su opisali kako su žrtve umirale usred infekcije i infestacije parazitima. Preživjeli logoraši su opisali kako su žrtve umirale posle gladovanja, kao i usred nedostatka bilo kakvih higijenskih uslova i bez ikakvih lijekova. Posebna, veoma svirepa metoda ubijanja pojedinih žrtava bila je zakucavanje žrtava pomoću stolarskih plinova za drveće. Tako su ostavljani da lagano umiru, ponekad i više dana. U toku naših istraživanja našli smo izvestan broj drveća u kojima su još uvijek postojali zakucani plinovi. Zatim ubijanje zašiljenim oštrim predmetom, obično nožem. Veliki broj preživjelih logoraša je opisao kako su ubice zabadale nož u telo žrtve, obično u grudni koš, ili su pak u cilju mučenja žrtava ubadali bilo koji deo tela ili udova. Nož su koristili i da izvade očne jabučice iz očnih dupelja žrtava. Bilo je mnogo žena kojima su ubadali nožem trbuh ili pak ukoliko su rasporili matericu, vadili bi dete, pa bi njega nabadali na nož. U izvjesnom broju slučajeva zasecali su dojke žena i nabijali im ruke u napravljene rane. Postojala je ogromna peć, takozvana Pačiljeva peć u Jasenovcu. U usijano grotlo peći bacali su žive žrtve koje su tako umirale spaljene. Prilikom naših istraživanja uspjeli smo da nađemo samo ostatke spaljenih kostiju. Nikada niko neće moći da sazna broj žrtava koje su tako izgubile život. Ubijanje mučenjem i teškim radom. Preživjeli zatočenici su opisali kako su žrtve terane da teško rade, bez ikakve hrane i vode. Osobe koje su bile iscrpljene na taj način zakopavali su žive na mjestu na kome su radili. Preživjeli su govorili kako su vidjeli hiljade žrtava koje su žive bacane u vode Save gdje su ih davili. Pojedine žrtve bi prethodno rasporili pre nego što bi ih bacili u reku, da lakše telo potone. Nije bilo moguće otkriti tragove ubijanja na pojedinim skeletnim ostacima, pa smo morali da se oslonimo na svjedočenja preživjelih logoraša ili pak na fotografije koje su snimale ubice, kao i na njihove izjave na sudu posle rata. Hrvatska je bila jedina zemlja u svijetu koja je imala koncentracioni logor za istrebljenje male dece. Djecu su podvrgavali mučenju na različite načine. Najsvirepije su bile rimokatoličke časne sestre koje su radile u koncentracionom logoru za djecu. Ukoliko bi se neko malo dete umokrilo ili ukakilo u toku noći ili ukoliko bi plakalo, časne sestre bi ga ubijale. Dograbili bi dete za noge, zamahnule i razbijale lobanju udarcem po zid i tako ih ubijale. Isto tako, časne sestre su trovale decu običnom kaustičnom sodom. Vešanje. Relativno
mali broj zatočenika je ubijen vešanjem. Nađen izvjesan broj fotografija koje su snimile ubice na kojima je prikazano vešanje žrtava. Ubijanje vatrenim oružjem. Hrvatski koljači i ubice željeli su da štede municiju, pa su retko pucali na žrtve da bi ih ubili. Međutim, mi smo uspjeli prilikom naših istraživanja da otkrijemo izvjestan broj masovnih grobnica u kojima su sahranjene žrtve ubijene iz vatrenog oružja. Klanje žrtava. Ovu metodu su najčešće koristile hrvatske ubice. Za klanje su upotrebljavali obične noževe ili pak naročito napravljene noževe zvane srbosek, koji su bili sepastog oblika i mogli su da se vežu za podlakticu. Pomoću ovog noža ubica je mogao da zakolje žrtvu bez suvišnih pokretanja ruke. Često ovaj metod klanja nije bio sasvim efikasan. Koljači koji su bili obučeni da kolju životinje nisu imali iskustva sa klanjem ljudi. Lako im je bilo da kolju decu, jer njihov vratić nije bio otporan. Mnogo teže je bilo zaklati odraslu osobu. Bilo je više slučajeva kada bi koljač zasekao kožu, potkožno tkivo i otvorio grkljan, ali je propustio da ošteti veće arterije. Izazvalo bi znatno krvarenje iz površnih vena, ali žrtva ne bi odmah izdahnula. Tako se često još uvijek žive žrtve bacali u masovnu grobnicu. Neke od tih žrtva su uspjele čak i da prežive. Zatim vršeno je razbijanje lobanja udarcem po glavi žrtve nekom polugom ili maljem. Ubice Hrvati udarali su žrtve bilo kakvom drvenom ili metalnom polugom ili maljem, ali ukoliko bi udarac bio dovoljno snažan, lobanje bi prsla i nastupila bi momentalno smrt. Veoma često poluga bi skliznula po strani glave, povređujući neka tkiva, ali bez lomljenja lobanje. Takva žrtva bi izgubila svijest i pala u jamu, no poslije izvjesnog vremena bi se budila i shvatila da se nalazi ispod gomile mrtvih tijela koja ne može da odgurne. Tako bi lagano ponovo gubila svijest i umirala. Bilo je slučajeva kada bi takve neubijene žrtve gurnuli bliže površini jame, pa su oni uspevali na neki način da se iskobeljaju iz tih jama i tokom noći polegnu. Najčešće sredstvo za ubijanje žrtava koje su koristili Hrvati bio je manj. Mnogo ređe su koristili čekić. Proučavajući lobanje nađeno u masovnim grobnicama, vidjeli smo da je u najvećem broju slučajeva prelom lobanje bilo sa leve ili sa desne strane lobanje, i to u slepočnom, zatimno slepočnom ili zatimnom predjelu. Rijetko bi nalazili prelome u čelnom predjelu. Zahvaljujući svjedočenju preživjelih logoraša znamo da bi Hrvati vezivali po dve žrtve zajedno i tako i dovodili do ivice rake. Tu bi jedan ubica udario maljem žrtvu po jednoj strani glave, dok bi drugi ubica udario maljem drugu žrtvu po drugoj strani glave. U većini slučajeva prelom lobanja je bio potpun, uključujući spoljašnji sloj kosti, sunđerasto tkivo i unutrašnji sloj kompaktne kosti. Ponovljeni delovi kosti bi se zarili u tkivo mozga i doveli do trenutne smrti. A bilo je slučajeva kada nije došlo do dubokog lomljenja kosti u lobanje. U takvim slučajevima dolazilo je do lomljenja spoljašnjih dela kosti i eventualno sunđerastog sloja, ali bez povrede unutrašnjeg kompaktnog sloja. Bilo je slučajeva kada su zapažene samo pukotine na kostima lobanje. Do toga je dolazilo kada udarac maljem nije bio dovoljno jak, jer je ubica verovatno bio umoran
ili pak malj nije imao dovoljnu težinu. Pored toga, bilo je i lobanja otpornih na udarac. Bilo je i slučajeva kada je žrtva pomerila glavu, pa je tako malj skliznuo sa strane. To su sve slučajevi u kojima smrt nije momentalno nastupila. Verovatno je dolazilo do unutrašnjeg krvavljenja koje je bilo lagano i trajalo dugo. Žrtva se obično budila iz nesvijesti sa ogromnim bolom u glavi, a osoba je ležala pod ogromnom masom mrtvih tela i tako polako umirala bez mogućnosti da se izvuče iz grobnice. Velikom broju lobanja nađeni su ostaci mozgova koji su bili smanjeni usred sasušenja. Ostaci mozgova su poslani u Zavod za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani, ali ja nikad nisam uspeo da vidim njihov izveštaj. Hrvati bi obično odvajali odrasle muškarce od žena i djece. Djeca su mučena zajedno sa njihovim majkama. Ostavljena su bez hrane i vode na otvorenoj ledini gdje nije bilo mjesta ni da se leži. Ostavljena su naga na hladnoći, kiši ili snegu. Veliki broj djece je preminuo u takvim uslovima, dok se jedan broj djece ubijali hrvatski koljači kad god bi im to palo na pamet. Rimokatoličke časne sestre trovali su tu djecu obično rasporedno kaustičnom sodom. Jedan deo djece je oduzet majkama i poslan u poseban logor za istrebljenje male djece. Međunarodna komisija za istinu u Jasenovcu utvrdila da su dva od svaka tri rimokatolička sveštenika, od kojih je većina pripadala franjevačkom redu, lično bili ubice, mučitelji ili predvodnici grupa koje su vršile ubijanja. Prema američkim izvorima, više od 1400 rimokatoličkih sveštenika u Hrvatskoj su lično ubijali. Rimokatolički biskupi i nadbiskupi, pa čak i Papa Pije, ne samo da su znali za zverstva koja su činili njihovi sveštenici, već su pomagali ubice, davali im unapređenja i nagrade. Politika države Vatikana i rimokatoličke crkve je bila da se iskorene Srbi i ostali nekatolici, Jevreji i Romi. Nijedan rimokatolički sveštenik nikada nije bio kažnjen, čak ni za ubistva i silovanje male djece, za vađenje nerođene djece iz utroba majke, za silovanje malih djevojčica, silovanje mladih žena, za mučenje žena koje su bile skinute nage, da bi ih perverzni sveštenici i drugi Hrvati mogli da gledaju. Životinjsko ponašanje rimokatoličkih časnih sestara prema maloj djeci teško može da se razume. Imale su običaj da razbijaju glave djece udarcem u zid, da im otkidaju ruke ili noge ili da ih zadave golim rukama. Pomagale su pri klanju male djece, trovale ih i ostavljale da umiru bez hrane i vode itd. Sve ovo što sam do sada rekao može mnogima izgledati kao rezultat moje bolesne mašte ili pak kao rezultat neke zločinačke namere da optužim Rimokatoličku crkvu Hrvatske za vršenje nevjerovatnih zločina. Zbog toga sam primoran da vam izložim izvestan broj svedočenja žrtava koji su na neki način uspjeli da prežive, zatim izvestan broj svedočenja rimokatoličkih sveštenika koji su lično činili zločine, mučeći žrtve i ubijajući ih, pa su to beležili u svojim dnevnicima koji su upačeni posle rata, ili su pak govorili prilikom suđenja posle Drugog svjetskog rata. I trebalo bi mi mnogo sati ili dana, ili čak i nedjelja, da iznesem sve do čega je uspjela da dođe Međunarodna komisija za istinu u Jasenovcu. Ali ja ću zato da iznesem samo nekoliko ovakvih svedočenja. U svojoj knjizi Srpska mladež Sreza Perušić, žrtve genocida 1941. do 1945. Dane Lastavica citira pismo jednog oficira italijanske vojske
koji je rekao sljedeće: što su im učinili ovi nesretni Srbi? Da li je ljudski da se vade nerođena deca iz utroba majke, pa da se onda vešaju na zid sa natpisom srpsko meso i 1 dinar kilogram? Ubili su očeve te dece. Istjerali su srpske majke sa decom iz njihovih kuća i domova, da bi odmah Hrvati, uključujući njihovu decu, pljačkali imovinu svojih susjeda. Ti Hrvati su otimali malu decu iz zagrljaja majki i razbijali njihove glave, držeći ih za noge od drveća i kamenja, da bi ih zatim bacili u jamu. Dušan Bursač u svojoj knjizi Anđeli u paklu je napisao da su na osnovu svojih istraživanja u 365 sela u podnožju Kozare Hrvati su ubili 23.858 dece od jednog dana do 14 godina starosti. A prema podacima Saveznog zavoda za statistiku ubijeno je 73.360 dece. Isti autor u svojoj knjizi o hrvatskom genocidu protiv Srba 1941. do 1945. godine piše na 26. strani kako su rimokatoličke časne sestre trovale srpsku decu. Jedna druga žrtva hrvatskog terora koja je posmatrala kada su je pokrali cijelu i višečlanu porodicu, ako je uspjela da preživi, to je bila gospođa Zorka Delić-Skiba. Dala je užasan opis svega što je preživjela kada su je pobili cijelu porodicu. Nju je vukla za kosu rimokatolička časna sestra koja je pokušavala da istakne njen brat, da bi je ubica Hrvat lakše zaklao. Međutim, ona ga je gledala direktno u oči, pa on nije uspio da završi klanje po sustavnoj ruka. Samo je zasekao i bacio masovnu grobnicu. Ona je uspjela da se izvuče iz te grobnice, a opisala je taj događaj u svojoj knjizi Spasla me umiljate oči. Na 4. međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu došla je gospođa Zorka Delić-Skiba i pokazala auditorijumu ožiljak na njenom vratu. Nedavno se pojavio izvjestan broj žrtava kojima su Hrvati odsekli 3 prsta desne ruke da ne bi mogli da se više krste na pravoslavni način. Pokazali su svoje osakačene ruke. Egon Berger u svom svedočenju za buduće generacije da se sjećaju napisao je sljedeće: u toku leta 1942. godine svaki dan ljudi, žene i djeca prevoženi su u Gradinu da bi bili pobijeni. Tada je 45.000 Roma izgubilo život. U toku 1942. godine više stotina hiljada nevinih ljudi pobijene u Gradinu. Srpska, jevrejska i romska deca dovožena su iz 1107 mjesta da bi bila ubijena u Jasenovcu. U svojoj knjizi Iskorenjeno porodično stablo Danonovih, cadik Danon, koji je bio lično svedok mučenja i klanja žena i dece, napisao je: otimali su decu od majki na najgrublji mogući način. Vriska dece i majke je bila užasna. Decu su dovodili do ivice masovne grobnice. Ubica bi hvatao jedno po jedno dete i razbijao mu glavu čekićem, a zatim bacao telo u raku. Sve to je on zajedno sa drugim zatočenicima posmatrao sa rastojanja od 30 metara. Nažalost, Cadik Danon je 2 godine nešto dana preminuo. U knjizi Najveći zločini današnjice dr. Dragoslav Stijaković na više od 500 stranica opisuje zločine Hrvata i muslimana, navodeći imena mučitelja, ubica, siledžija, kao imena žrtava i mesta gdje su žrtve sahranjene. Najužasniji je opis klanja trudnih žena iz čijih su utroba vađena nerođena deca koja su također klana.
ili pak opisi silovanja malih djevojčica, učenica iz škola i mladih žena. Sve te zločine su činili obični ljudi, Hrvati i muslimani. Radomir Bulatović, pišući u knjizi Koncentracioni logor Jasenovac, daje jasnu sliku klanja male djece od 6 mjeseci do 6 godina, koje su sekli napola u Vranogorsku 30. augusta 1941. godine. On je također bio svedok kada su 1941. godine pokupili 700 jevrejske djece iz Osijeka i poslali u Auschwitz. Klanje djece u Sisku je vršeno od 3. augusta 1942. godine i trajalo je do 8. januara 1943. godine. U svojoj knjizi Nezavisna država Hrvatska Vaso Kazimirović navodi izvjestan broj komentara u izvještajima njemačkih oficira. Na primjer, kapetan Blaise von Holstenau je zapisao